aturan ya dong nanya. Tupai makan parah. Mana deh sudah parah dulu ya. Wah, tuh gandeng, satu lagi ngelikan parah bio. Bela nggak bersihkan bela. Boga anak ngedul-ngedul teuing ya. Dasar boga anak hiji ngedul-ngedul teuing. Pagawean ulin deh ulin. Bela cara kamu ya tanya. Bel, Bela. Bel. Heh, Bel. Ayo dia geus gelis kitu arek ka mana, Bel? Udah ke pasar, Siti. Gala Bel, tungguan Bel, tungguan. Anak banget dia Bela kasiri lembah tuan aing bolong. Banget si Bela ya dia bilang kotor ya baju aing Bela. Wah, udah nih Siti lempang dia pakai mata, udah pakai suku. Kan banget dia Bela, emang bisa lempang pakai mata. Kotor. Bel, ayo deh rekaman gitu Bel menimal sweater segalis kieu. Bukan ke pasar, Ke pasar? Arek nu dia ke pasar. naik baulin. Nakulin. Aing ngangge lu dia mah tapi mbe aing ceng di paraban dia mah. Kayak anaknya kamar gitu. Oh, anak aing mah mau ulin be pagaweana. Kalau burunya aing laki lu bunuh sekalian. Ayo. Hah? Itu orang sabari jalan-jalan. Itu orang ngelik laki ganteng di ditu. Atau siap Siti. Soalnya ada arek sabari ngajab bae meureun dia mah. Oh, dia mah. Henteu. Ieu aing. Terus kalau kau jadi Tinggal dua aja lah. Dia mah. Ada kena aing motor di gojek bae. Emang tuh bisa di starter. dia mah. Gas, belum. Mati di gas. Gas itu dia mau dicangkul suka aing. Allah. Coba. Gas mah. Dari kontakeun dia. Orang kan. Kamu dia kenal pada kontakeun dong. Pembalap kan. Ayo Siti ke sila naik. Oh, siap. Dia mau bela. Nanti ke bawah. Dia mau kita naik. Dia udah tahu motor kan, dia langsung digas be dia. Buru-buru panjang sasar. Dia jurang nyeri tuh dia. Beneran. Jurang nyeri. Beneran. Berarti yang agak segala langsung. Agak segera naik. Ada aing mar. Oh, di gojek sulanya. Heeh. Udah mah gawean aing. Aduh, poek kieu aing mah. Aya matahari tapi poek. Aneh aing mah. Hari main ka mana ya ini kulin eueuh kieu aing. Geus langsung di dieu. Awaturan BHS. Ini kulin yang sabodo amat aing kasep nih make kemana Kodang Arjuna. Terang. Oh, kuek dik wali main make kacamata. Aduh, aing ngalagu ngacoblak sorangan. Ieu mah beurang dik, au bintang. Ah, itu sahadak aduh, pirokeun eta ngeunah pibungaheun. Yang kenah. Pirokeun we, iya ikut gocek dikutak adi jaro wasit. Aing mau ka kurang Arjuna untuk make kacamata. Mate dak make aing podi ya, kieu nya saing. Anjing. Oh, kagak di be. Panya, sari salah kieu aing. Kunaon nya mata nya jadi kieu. Mata kenal. Aing mah. Dari yang mau ngajak-ngajak aing. Iya. Kunaon rasa lori? Kacamata dia salah. Salah kumaha bener. Oh, teu naon sok aing teh. Daging kasihnya menang Aliando. Ayo dari yang ngopi ngajak-ngajak aing. Ayo burung ber gada dia ke dia. Tah kopi rokona tah. Kopi deh kieu. Betul leper lo kudu kari itu.
Aing mah biasana pape bae. So amat ya. Rokok kieu mah koin jadi kena ngarorek jubur. Dak ngopi aing haus. Aduh, dak ge lembur dong kuburan mah menitis-tisen teuy. Orang darang dacan pangseng budak. Aduh, yo, dedengan aing mah yo. Aing nu Hollywood mana nya? Oh, eta si Dober tah, anak si Siti dong nama eta dak. Teh angkeun lagakeun kuing lah. Si Dober. Eta dari lain bantuan naon aing. Eta ya dia cekenan ge lompat ujat-ajat untung bae teu mari suku dia. Ih, pan aing kangen ka dia bayar geus kebalut lepang. Gusti, aing mah artis nu kangen ka aing melain dia. Pan aing artis, YouTuber. YouTuber naon dia? Aduh, aing tandem poe ye aing artis kayak TV boy YouTuber. Hulu dia ngelid. Ih, tadi ya. Seduk ngopi jeung aing ngopi-ngopi. Oh, bener nih ngopi aing ngopi ya di tadi. Yuk jeung aing dah. Tenang meta bu rokok ta. Menang aing ka be meuli. Budak mah turunan aing sorangan meuli dia mah. Sok aing. Bener. Dia sok percaya ka bos beling. Kenyot. Kenyot. Aduh, ber dia. Ternyata yang bos beling. Aja dang bos naon, bos nang ka aing. Udah lah, bola bos. Gas lagi teh endah. Atuh aing mah nyuling aing mah gas mah dia ka gas. Dipikeun ku aing mah. Rokok di kieu ku aing mah ieu di kieu ku aing mah tenang wae dia mah. Aja aing make naon? Nah, bola aing tah. Ya suku ya bener bae suku handapkeun penamat dia. Hampura, kaji, hampura. Poho urang poho hilap. Pan kangen ka dari atuh panggi. Teh, atuh dibuka coba eta kacamata, mangteuskeun dasar awak hidung. Bung paria di dia pahit deui. Dia mau ngomong sok bener. Oh, dia mah. Itu karep ka dulu mata irung dia. Kan tadi teu kadeu mati ruang. Boro dia mah pengek sabelah leungit. Kata dia mau ngomong sok ngeunah bae. Dia make nomor kurang dukun dia. Atuh jelas dia mah. Aing sibut orang pintar nu datangna bodoh Dia. kabeh dong dia bodoh. Arek moal dia. Aya aing pegawai jeung dia. Mana? Eta kepada jadi dukunnya. Momen anu ngajuru di ome ku dia. Banget dia yang mah bikang. Ya aing buka pagawean ber. Pegawai naon? Yo sanan sabulan sameliar. Pegawai naon di sebelum semerian? Nyahoan. Hanya dari kabean. Dari apa ya 5 jelema nya? Oh, si Dober loh. Bosna si Dober ya. Dia ber bosna. Jadi kieu orang ternak buyur dia. Aing bosna, dia setor ka aing ternak buyur mah. Sok cekcok dia mah hirupna kakolat. Gendir ku aing. Ayo Dober, ngadeng yang segering ya. Geuring naon dia? Ngadeng mah. Iya aing seger bugerna. Bener. Tonjok aku aing. Salah ka di lonjok ka ditu. Kamu salah. Buka kacamata dia. Poek dia macam mata tadi. Aing salah. Ampur aing. Aing. Gila amat aing. Bener bae dia ngomong sopan kan hareup bos buyur. Bos buyur tenang entang tadi nyasupkeun. Ngomong keur gebotan di sawah yo. Galangin balong. Dia mending kayak ngangon eta. Oh nah. Kuman. Bala 10 miliar eta hayang ngangon kumaha. Giring urang nyaw ngangon bae. Nih ngangon rangda. Kuman gitu. Nih ngangon rangda aing. Gusti rangda. Jama aing Jadi dia mah. Aing cerita ka dia. tenang. Aing semenjak ilu YouTubernya eta sok pen ka aing tenan. Nanti yang pen pulpen. Fans. Iya ber, mah dia mau dikawin mang naik. Najis saya muga bapak kodang dia. Oh dia, aing bosna ge loba boy. Nah dia. Ternak entang, keong, tutut, buyur, bebek. Ayo kagok ku dia ternak umang di dinya. Ayo rokok rasana pang tinggal sebut aing. Terserah kok dah. Kalau rasa kerong kieu. Enggak dibareng mangges ku aing. Ini pahangan biru aing enggak? Dia Bisa botak. Boy botak kenapa? Anjing. pas dober. Oh, ber, aku gini, ber. Udah ber. Udah. Udah gitu kan beda dong kotok lu lentuk parang saing mah. Hei, ber. Hudang ber dia mah jangke encer kanan ku mah dia yo. Woi, kade lah mengetar ya. Aduh, ber, hudang ber dia mah ih. Aing nyawa dia urang bantuan sarak ieu cenah. Woi, tet, kade tet. Non jot. Ber, hudang ber. Lanjut, kunan. Nyawa ge, ikunan buang ngap-ngapan be dia mah. Penyakit jantung meureun yuk. Ih, dia mah. Mending kita ganti be burung yuk ku jantung cau. Ai dia mau ieu jelema ngecok. Oh, nya po aing. Aing. Oh, iya mah. Mah ieu. Oh, itu bel, kali bel.
tuan ya. Neng, kari neng. Oh bel, kan bel. Udang ber. Kuat si do berak. Nyaho mah he. Gerak mah gerak ge. Aduh, sudah berkunaon ya tarak. Nyaho. Gerak bawah. Gerak bawah. Oh, aduh gerak bawah. Kumaha inak? Bela he. Ayo nak ukuran induna be burungnya. Ayo, ayo, urut. Astagfirullah he. Aduh he. Bismillah mudah. Ber tahan. Oke guys, kami lagi sudah selesai bikin video. Oke, ini pemain-pemain. Kayak gini suasana kami lagi bikin video. Channel Kayak TV. Jangan lupa subrek, like, komen dan subscribe. Entong po. Ya, like. Action. Oh, punya tahu. Oh, goblok. Tober dia. Sudah kalian. Action. Ayo dia nggak segera gitu. Ada kamera Siti pakai sweater. Bukan ke pasar. Kok Siti sih? Action. Kalau. Kaki bang. Ada adegan labu. Ya udah adegan labu. Dong tadi bagus. Dong tadi. Mundur sedetik be. Action. Aduh, iya lemburnya. Oh, kalau. Cuma ayah ini. Emang ada apa? Oh. Patok ngamuk dia. Dan dia. Oh, Coba tarik ke belakang. ada bang. Dia mau naik truk. Ada. Aduh kakak lupa di sini. Sekarang mulai, kan? Gerak. Aduh pakai datar ini. Action. Aduh, dak aing mah. Action. Aduh, dak aing si duber pahil. Duber juga. Ih, lah Ted. Kok posisinya gitu sih, Ted? Semuanya diem aja, cingok gue baik. Soalnya si Belana teka dulu. Sini guys. Bisa dia